Edon ke boydet Mongal sing Hanse aphan kepanongpi PMAY-G ahem soki kim kerang patang pipedat. Samelang so ITDP development block pen PMAY-G ahem soki kim kerang aronre lapen ketang tedat aputhak abatai birta lo lapen portal news channel along setame paklang pon bamlo. Bon setame Karbiang Law Thomas Council pen thangdat asai kedeng pon thek ponong lelang pusi usuka asong pen jongpon. Pai krepli korkan TMC constituency angkang samilang sorong supiar lo hemaritiso arong-along edon ke boydet Mongal sing Hanse aphan kepanongpi PMAY-G ahem soki kim kerang nengkan hini plengdet apita patang pon pelang inghap monhap anparta floor mate aklong anta semar pon pedet si longle aduk pajang plung anpin arpong anta semen bit pedet si bikoklo Laso jok ke boydet Mongal sing Hanse ke non barla beceng beru apora hut Keduk kethak adim kawe kisung thek tiklo laana pita local MSC mate Karbiang Law Thomas Council EM Raju Tiso adim an humridam si sai kedeng ponji ke Halloween alamlo adai ke dobe block asai khia tuma phan keraikom asai si claim rong puta usuka songpen jongpon EM Raju Tiso ke cutting thur asai claim clip pin pen si nengkan pho paparlo Lake Keduk kelak aradapan kacong thui asai si ke klempon puke klang hamlo puta usuka songpen thanpon halapu usuka terapi amai pu bibison teron pen kaning je pon ke samilang so ITDP development block pen Keduk det arat atumapan kepanongpi PMAY-G ahem so ke kim kerang aronre lapen ketang te dopik bang so puthak ketarlip japan pura sorkar pen inquiry team setame seng etlo pusi joy pen birta longpon lasi inquiry team atum PMAY-G ahem so ke kim kerang ketang te det hemaritiso arong-along nang humri si laso along adai ke dobek blok asai khia tuma phan sodak akang sai pipon bek nang popusi usuka terapi amai pu bibison teron pen nengje pontu news text report ni 7 notice marong ilol kham Emritu Saram la block pen kem hem so ilol di Kalai ningkan kan so hem gai Nikahini দ্বাৰা যিটো PMAY-G গৃহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বহুত অনিয়মবোৰ কেলেংকাৰী বাৰম্বাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছে ৰাইজৰ অভিযোগ ভিত্তিত আজি আমি হেমৰিটিছো গাঁৱত আমি ভিজিট কৰিছোঁ ভিজিট কৰাৰ পিছত আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে বহুত এতিয়ালৈকে ইনকমপ্লিট হৈছে গতিকে আমি সংবাদ মাধ্যম যদি কাৰ্বিং আংলং থমাছ কাউন্সিলৰ অথৰিটিক আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াৰ লগত জড়িত থকা ব্লক বিষয়টোৰ বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব